kan chena khovela hian mishing billion sari chuang fe kan oma chungzinga chuan fara le nu le pa nei lo a thende chu an nu le pa tin an du lo le en kol theilo wanga nu cham en kol na sang sang an da te an ni hlom heng fara te tin mun hi manin kan tong ve te ani lem lo chuan an ril ruput mang le din mun hreom dan tur chu kan va hriat pui vek khelo mai theya kan zora ma nge po nu le pa choilen lo fa hom sang sang te bak bel tur nei lo kan kat ve nuk ani hetiang din mun tok tu te hian nu le pa duat takamin en kol selien tu te hlut zia min hriat chhuatir fo reng ani tuntruma chuan Angelina Jolie le Brad Pitt te falak Ethiopia chul chuak Zahara Marley Jolie Pitt Chanchin kan clear how don ani ole kan chunzom ma in thil pakhat clear tu tengen du lok cheu kanaya kan channel la subscribe lo zong zong te khongai melo subscribe sak turin kan len chewa ti chuan sira notification bell icon kha ola lo da ula thil thar kan da apiang in mu ngal zung zung na turin Zahara hi Angelina Jolie le Brad Pitt te falak ni in kumsang ni panga January ni riata Ethiopia khopakhat awasa alo pianga ama Washingtonu hian yemsrak ti in aming asak sak ani July ni ruksang ni panga khan tharuk chawa upa alani ti in Jolie le Brad Pitt te hian nu cham en kol na in Addis Ababa Ethiopia tangin an fanuduat ni turin an lata ani ama Washingtonu hi mentawap David Labiso ani a Zahara yashin lai hian kumsom pakwa chawa upa ani pong sual ato atanga Zahara hi pai ni in fa arin lim hian adam lovak ani ome Zahara hi no sen HIV rikai nia ngayani avangin anu le pi te hian an enkol du lova Angelina Jolie chuan he no sen laina tom tak ashing tu nu nge poina du lo chu mangai na le khongai na ne na kwang kwa ta ani ber Jolin he no sen fa ta na lak nu hian HIV test nei sak ania wa nei thak takin alo negative ani sangni pasaria ashing tu nu an kom na a afarin thile dam chungchang an zona engma ashet lo thu asoya result taka aladam tha ani ti a hriat hian atira kan thu hriat dan lawang dawin thu anei le ta daya asoi dan chuan Zahara chu h wanga falakata na pe ani lo thu le thildang wang ani zok thu asoi ani kumsang ni pasaria the Daily Mail in Zahara Washingtonu akomna chuan ti hian asoya Angelina Jolie chu ke a in Zahara tan hian nu ni atling zoka no sen ani lai tangin Jolie thazar hnuah Australia amairo chu hengti awang hian kangai lo tina chu ani bik lo engtikai mo chuan in mu thei ka chaka azing thei ang bera biak fo ka duani ti in asoibok Zahara hi unaw parukzinga pakhat ani a unaw pa Maddox hi ama aya upani in Jolie te falak tho ani a ani hi August ninga sangni pakhat khan Cambodia pianga atira ming churat vibol ani thlathum chawa upa ani in Angelina Jolie hian batam bang nu cham en kol na in atangin ala a adopt tura thil tu zong zong ti felin akumle sangni pahnia fa ta na lata ani Maddox hian kumina hian akum som pakwana mangme kani Zahara unaw pa pakhat Paxtian Jolie Pitt hian akum som pasari na mangin ani po adapt tho ni in Paxti hi Vietnam tong pahni la khom peaceful sky ti na ni in an soibok sangni pasaria Jolie te nu pa in Vietnam atanga Paxan adopt lai hian kumlimi ani to ani hei baka hian Jolie le Brad Pitt te hmasa ber Shilo novel Jolie Pitt hian akum som palina amang ve meka kumsang ni sompanga a rather online in a report dan chuan Shiloi hian mipa ni achak viau ni turani anu le pa te chu John ti a kau adu thule mipa anga en turin angen ani ome tin hei baga hian Peer Vivian Marshallin le Knox Leon te hian an kum som panina an mang ve mek bok ani
Brad Pitt le Angelina Jolie te hi kumsang ni pali chawborvel khan Mr. and Mrs. Smith ti film changdunin heta tang hian aloin mutai viau to a country thu angin Brad Pitt hi khati hun lai khan pom lai nei ania Jennifer Aniston ni pasal du lai ani akum le March ni somni panga sang ni panga Jennifer Aniston in official takin Brad Pitt athen thu divorce a faila tichuan hemi kumvek October ni sang ni panga a courtin anin chen thu hi apompui ani soidan le ziadan rangret awma wangin hun then khata chuan sang ni paruk kuma in then anga zia le soi a ombok engpo chuni se Jennifer Aniston le Brad Pitt anin chen hu hian Angelina Jolie hian afama saber apai thu apong chhuak ve nga zat bok ani Jolie le Pitt te hi rei tak anin kopnuwa August ni somni pathum sang ni sompali khan nu pa in siamin fa pathum aneya heiba ka hian kan soitongin fadang pathum an dop bok thuang takin anin kop chhauzel don emoti lain kum engamozat anin kopnuwa September sang ni somparuk khan hemite nu pa hian divorce an faila October sang ni sompakwa courtin anin then hi apompui ta chau ani anin then chan chungchangah hian Jolie hian mi ze in men lo le in rem lo na thuk tak an ei thu soima se thuleng wak vela tang hria dan chuan Brad Pitt hian damdoi le zulam abeina sa in zu arui phei chuan ache boro ve thei hle ani ome hei hian chungkwa le nu panuna khichat thuk tak asiama anin then chan berni a hriat ani bok Zahara hituna chuan a hleithling to hle a TV show le movie a po in lan ve zo zo to in IMDb page internet movie database atanga lan dan chuan TV island na masaber chu kumsang ni paru dai to khani in VH1 episode milar no pang dom le kiwzual som ni thlan chua a u nau pa Maddox le Shiloi nen tarlan anlo ni to ani kumsang ni sompali a Maleficent anu Angelina hawin anin lana sang ni somparuka kung fu panda 3 a meng savom o athobok ani Zahara hi no pangtet lai atang to in media le paparazzi telom alo le a riat a hlona ber pakhat chu a dead stare ani ti in an soya cameraman te alo mel room theidau te po ani ange